Akashaleni izandla zethu sishayile ubaba umpostoli ubaba Andile kaMajola. Hallelujah. Sishaya izandla. Hallelujah. Ayishayele nomzalwane izandla unamandla amangalisayo. Ngengilunga mshayele izandla bazalwane MC. Thank you so much. Hallelujah. Siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Umsakazo Intokozo FM ubishopi wala ekhaya uMntungwa Bulazi siyabingelela nomama ngiyacabanga egameni lika Jesu. Amen. Bandla lonke lika Jesu. Hallelujah. Siyabonga abazalwane nenceke kaNkulunkulu zonke ezikhona egameni lika Jesu siyathoba kakhulu. Ngiyazi ke umsakazi kodwa futhi thina uyicolleague ku industry usisilondiwe ngicela imizame ngezandla naye bazalwane ngoba phela ngiyazi kunene umsakazi kodwa ke kuthina uza kwethu. Amen. Siyabonga abazalwane namathisti wonke asefikile nasazofika siyabengelela egameni lika Jesu. Amen. Akukuningi bazalwane esizokusho bekuthiwe uSimo umfundisi uSimo ukhuluma into eziningi wathi ngiyashumela ngiyahlabelela ngangazi ukuthi khona kuyikuphi ngenze kuphi bazalwane. Amen. Aku mnyama khona aku mnyama khona nje aku mnyama
ngisula ngalomphefumulo wami Jesus. akumnyama mawukhona Oh Jesus. Thixo kuwe akunaqaleko Jesus. Thixo kuwe akunanqibeko ukho wena amaxesha onke phaya enkwenkwezini ukho awalibonga igama lika Jesu khona ngeke hlabelela into welondiwe it show your face upon the storm we need to every hour show your face upon the storm ngizwa nje lento ithi Nkosi veza ubuso bakho phezulu kwalesimo engidlula kuso ngizwe Inkosi izoveza angazi baze banenhlanhla abantu abala endlini ngoba ngizwe Inkosi izoveza ubuso phezulu kwalesimo odlula kuso awalibonga igama lika Jesu bazalwane kunomsebenzi Inkosi esiphathise wona kungcono ngiwusho ngingaze ngizulelwe ikhanda ngoba mangiqhubeka ngima la libuye lithi ukuthatha kancane bazalwane eminyakeni u26 ngaba khona kule ndima ebizwa ngegospel music industry silobe izingoma enizihlabelele emabandleni nasendaweni ehlukahlukene eziwu350 esizibhalele ngokusizwa inkosi kulezo zingoma ezu350 khona eziwu218 esizithathe sazifaka encwadini inkosi ekhulume ngayo yathi Inkosi Mtungwa Bishopi kwaba nesikhathi la oMiriam bathe sebengaphesheya beqeda kuwela ulwandle olubomvu emva ukuba kade uNkulunkulu ethe kubona lezithe enizibona namhlanje ngeke niphinde nizibone lithi iBhayibheli bathe sebengaphesheya selwenze njalo ulwandle njengezwi ngoba akayisho into angeke ayenze nakayisho into angeke ayenze sebengaphesheya uthi kuMiriam imani madoda asikwazi ukuqhubeka engathi uNkulunkulu akenzanga lutho lithi iBhayibheli engathi uMiriam ngiyasibona nje lesi sithombe esipende uMiriam engathi ubuka kuntanta amabhuzu aseGibhithe phezukolwandle awungisho bazalwane ngathi ubona kuntanta izinhlupheko zabo uyibuka seyintanta phezukolwandle ngoba sikhona isikhathi la lezi inhlupheko obhekene nazo uzokuphenduke uzibuke uthi angikholwa ukuthi yimi lo angikholwa ukuthi mina lo buye ekhaya linje elake laba nje inkosi sikuwelisele ngaphesheya awutshela umakholwane ethi uzoya phela ngaphesheya na usumtshela kancane ngizokubiza uzomtshela la wedwa etshela lo ngaphi uthi uzoya ngaphesheya nelithi iBhayibheli kuMiriam uma isephenduka wathi madoda bazalwana asikwazi ukuthula uNkulunkulu esenze nje wayesethi Mose ngiyacela mphathi omkhulu ake siphakamise izandla siphakamisele ezulwini sithi akabonga uNkulunkulu wethu ngokuba ihashi nenkoli yalo akonini khona kodwa la nikhona kodwa ukuphonsa olwandle kwase kwaqhamuka ihubo ngenxa yesimo ngoba akasidlulise esimweni angasiniki ihubo lesimo awunikhona bazalwane asidlule esimweni singasali nehubo lesimo esidlule kuso iBhayibheli kwake kwanenkosi uKing Jehoshaphat iBhayibheli wasangana wathi lempezayo lempi kezayo lempi le inkulu kunalempi yami wayeseqala lithi iBhayibheli waconsulta wakhuluma nezinjulabuchopho zakwaJuda nezihlakaniphi zezwe wathi kuzona amadoda sizobanqoba kanjani wabuza wangayithola impendulo eseyedwa lithi iBhayibheli wayeseli cha ngeke siyinqobe le idinga kube nabantu abazoma phambi kwezibhamu
okay abasekho ngcono ngisuke la mfundisi angisuke la asilanda abantu abazoma phambi kwezibhamu nemkhonto bengaphethe lutho bona kanteni kuphi kanti anikhona kanti bengaphethe lutho kodwa ngifuna benze lithi iBhayibheli wasiyabaqamba abalevi kodwa Nkosi yami ukube nginasikhathi bengizobachaza abalevi wathi kuba abalevi wasethi bahlotshiswe bahlobe ngobungcwele bese bemaphambi ngoba lempa kumiwa kuyona kungahlotshiwe. Hallelujah. Sonke singasho ukuthi ngegama lika Jesu isimo singashintshi sihlonipha abahlobile mabeke bahloba bashokanye bathi babegqamena kodwa bazalwane likaje akukusiza ukwazi amavesi amaningi kulento engathi ungahloba kunezinto eziningi. Hallelujah. Maye abantu abadala hlalani phansi abantu abadala awo abantu abadala hlalani. iBhayibheli wayesethi ngicela bahambe phambi kwayo noma isabisa yona kodwa bangasho ukuthi bayesaba noma isabisa bona bangahlabeleli njengabantu abesabayo ngoba sikhona ingoma oyayuza ukuthi le ngoma eyomuntu osabayo le ngoma le eyomuntu wayesabisima ngifuna ukuzisho uze ngiphoxeke Nkosi yami uza ukuthi ayihlabeleleki lento kunokuthi ngiphakamise iyangidiscourage lento iBhayibheli wathi noma niyibona ukuthi yasabisa kodwa nime phambi kwayo nithini mase nimphambi kwayo nithi akabonga uJehova ngokuba muhle isimo asisihle kodwa sithi sathi ukususa amehlo esimweni awabekho ke manje esike sihle siwaphakamisele kuJehova usizo malungekho la webazalwane siyawaphakamisa amehlo siwaphakamisele la usizo livela khona liyabonakala masiphakamisa amehlo. Oh Jesus. iBhayibheli lothi abavele bathi nje akabonga uJehova ngokuba umusa wakhe umi phakathi kwa amabhomu ngapha ibhamu ngapha kunezilima nje zabantu ezithi akabongwe uJehova ngokubumusa Jesus wakhumile. Hallelujah. Phakade. Oh Jesus. Ngiyacabanga ophethe K47 wayihlohla wathi uyayibhekisa ngakubona sanqaba isibhamu kuya ngakula abekho ke manje angisuke lambulasi ngoba abekho lithi iBhayibheli besahlabelela kodwa abazalwane besahlabelela izitha ebesiza kubo zadubulana zaqedana zabulalana kodwa abazalwane demo behlabelela ohamba nalo wabona isitha demo behlabelela mama kunento enziwa indumiso emkhathini othi make zathi izinto yiphithene ekhaya ziphithene izinto kuphi ekhaya kodwa utholakala uhlabelela uthi kubo bonke uThixo akekho unjengawo ngoba inceba zakho zimile kuze kube ngunaphakade ithilwe impiza ngakuwe ungasathembi lutho kube lento eqhubeka ngaphakathi izethembiso zenkosi zimile kunentaba noma ziwa inkanyezi kodwa ezakhe zingewe zimile bayibuka izitha iqedana phambi kwabo ngenxa amandla endumiso bandla lika Jesu niqinise kwisikhali sendumiso. Indumiso bazalwane akuyona into gwenyamathe sibambe iprogram ngiyazi siya reduce manje sicula ngoba sesiyezwini asilethe nje ingoma. Indumiso bazalwane akuyona ingoma, it's a lifestyle bo impilo enikelwe kuNkulunkulu njena bazalwane ngiyaphetha bishop
Indumiso angazi Sotobe Bishop Sotobe ngiyaphethe ngishayacela indumiso ile impilo enikelwe ekuthiwa Nkosi eyakho kuphela ushaya u5 kulempilo akhona ama options kodwa ngidecide ukungawathathi ngibheke wena kuphela bese mase sihlabelela yikho vele ithaphuka iphunga likaNkuluNkulu ngoba kuhlabelela abantu abanikela imizimba yabo yayimnikele ephilileyo uma sebebamba umhlabeleli livele lithi izulu angikwazi ukuthula angibe phakathi kwabo labantu kule minyaka abazalwane u26 safika kunecilongo levangeli namagama okuhlabelela abesuthu bari bekunale ncwadi ebizwa Difilatsasiyoni namahuba amaningi kodwa nathi esikhathini sethu inkosi ayithulanga awusizukulwane sakithi nathi esikhathini sethu inkosi ayithulanga inini nihlabelele nathi ngendlala indumiso palamefa ukuse akhonseke kahle inini nihlabeleleni nathi nginhlamvu yeso lakhe akafuni ami uyalile yebo ingelosi singiphathe singiphathe akodwa nikhona mlobokazi uyalile ingelosi akodwa makoti wewundlu singiphathe ngiyaphatha khoshana uyalile ingelosi singiphathe number 171 la kule ncwadi Bishop nginephupho lokubona ngelanga umuntu kaNkuluNkulu lena sizoyishiyela wena izoba isipho sakho haleluya mangiqeda nje kube ngisasishiya kuwena ngiyafisa Bishop ilanga leli bandla lihlangana senina le ndawo enkulu yena enifuna ngisho ingakabi khona ke umhlabeleli senjavula ingoma athi zovula number 161 oh haleluya uhambo lwamahubo ningasho ukuthi encwadini kaAndile nomkhatha noNkulunkulu haleluya ngoba ngisho isithombe sama sikho la nala ngaphandle ngisho igama lami ngeke ulibone ngoba lona umsebenzi webandla likaNkulunkulu umnikelo wami makukhona into engayizela emhlabeni bazalwane ile ayikhenye ngisho ngashumayela ngisho ngenzani ningakukhohlwa lokho noma sengahamba emhlabeni ningakhohlwa futhi la kuyothiwa ngobe kunenkonzo khona ngingcwatshwa khona ningakhulumi kakhulu kodwa nithi nivele nidonsa ingoma nje omunye athatha number 89 athi lungiye ngile ngayengeka sothandweni angizwa abadlali bechess angizwa abasalwane fanele ngisuke la ando umhlabelelisi wala ekhaya avule number 79
At before kunyuka ubaba azoshumayela ake sihlabelele ikhambo lwamahubo athathe ingoma athi kodwa mina bengiyamu uthixo shakathando sadehedaba kibike kuye abathoko shataya baba ngiyazi kodwa mina kusho uJobe ngibike kuye number 65. But by faith we walk, by faith we receive. Nikhohle konke ngakwenza emhlabeni kodwa ningakhohlwa lokho. Umphako lo waleli bandla lwesizukulwane samanje. Ngathi ngiyababona bevela phambi kwesihlalo bethi sashiya icilongo bethi abanye sashiya amagama okuhlabelela bese liqhamukelele ibandla lithi sashiya uhambo lwamahubo sashiyela izizukulwane ezizayo akuyona incwadi kaMajola le incwadi yebandla ningasuka ema-worshipers nimhlabelele ubishop ngiyazi ukuthi uthanda lethi ngendlala indumiso kuthiwa noma ngabe ushumayelaphi iyo kodwa nimfake nakule i-216 la ithi liphakanyisiwe liphakanyisiwe esulwini emhlabeni nangaphansi new beginnings liphakanyisiwe esulwini abasisho sonke abadlala Jesu abafowethu lothi igama lika Jesu lona lothwa esulwini nangaphansi okothwa babasalwana Sweet
sengisuka la ukuba yekho insindiso ngomunye lilodwa igama elika Jesu lona Lord ningakhohleswa umuntu ningavumeli umuntu aqamba amanga kini igama lika Jesu namhlanje liseyilo aliphelelwa amandla uthi obhalathi anginamahloni ngaleli vangeli ngoba lingamandla bazalwane zikhona lezi ncwadi siphathile ezimbalwa ningibizelwe MC yasondela siphathile ezimbalwa zilapha ngaphandle zibizwa 300 rand kwenye indawo kodwa bishop usimo uthi asizenze u200 la ngoba zo 300 rand zona kodwa lena bishop yakho mangehla nje la bishop ngiyehlulisela kuwena ihubo leli bazalwane nitheke niyakhetha nathi angashumayela ngihlabelele sengisuka ke la ngoba sengiqedile bengizokwenza okubalekile kakhulu ukuthi bazana qhubekani usupport umsakazo Intokozo FM niyawusupporta ngithi nangezimali zenu nangemnikelo yenu nangakho konke bazalwane nemithandazo and everything nokutshela abantu nje ukuthi balalele lo msakazo omnandi kangaka nokushare nje ipage labo on social media lo msakazo waziwe niyavuma ngithi bazalwane niyayithanda Intokozo FM ngithi bazalwane ayeye Intokozo FM ayeye mphathi station ayeye basakazi ayeye ikhona kubazana incwadi ngaphandle sengiyabonga kakhulu ithuba bazana ngizokusho lokho hayi ngoba ngiphakama kodwa ngizokusho nje bengingekho eThekwini usimo umfundisi usimo angimazi umzana obelesela kanje bengeke ngize la ufona esethobekile seyinto engingayazi uthi mothi uyanqaba uvela ubonto uzolimala lo mzalwane kwafanele ngisuke eGoli ngebhanwe ngifike la eThekwini mangiqeda ngiyahamba futhi I came down for this service ngoba ibalekile lenkonzo bazalwane nibalulekile nina bazalwane abahleli balenkonzo siyabonga kakhulu inkosi inibusise uma bazalwane bishop nansi incwadi umama ngicela sondele naye sivumile ukushuthi isithombe no bishop noma ama-asha azongishaya protocol aninankinga awuthi ngisula umjulo singaze soneke isithombe sebishop na ungayithola ke lencwadi la ngaphandle ikhona nje kumanje sime ngakweband nangoku umhlanga bengeke kube umhlanga ke lo nangoku umhlanga sime la kweband ipulpit alisithile sicela umama simfake phakathi umama bese siyibamba ke sobatha nakho sengeyenu ke bishop siyabonga amen uMC bengithakeza ngazi noma uMC woza sengihamba manje sengiyasoka bazalwane kodwa khona isixungu ngizosihlabelela emoyeni wami khona isixungu nje ngizosithi lo mfane luduma sonini na bini la indlela lo mfane ludumo enakho shade sonini na nini kuphilo kuphakathe asizile kwintokozo size kumnini mandla asizile kumajona sisekumnini mandla wonke mnini mawo kuphilo kuphakathe kuphilo kuphakathe
Jesus. Uyanemsilo. Uyanemsilo. Sizukulwane leseningakhohlwa sekufika bangaphambi kwenu bango 2065 le video ngoba siyayirecord fanele babone ku TikTok abayoyibuka ngo 2075 ukuthi sake sacula emlasa athi siliphathe kahle livangeli Aliphathe